ngatho muno ni undu wa gugicoka na ndirehoka no urathie na mbere wega na ndukaha niguo twarie ici cikigie muthe Kiengei gugikorwo akiguta kuria gwa Kameme FM na ndegenye tukamuigua onea muthenya wa ira Thursday mwisho wa mweri uyu wa November na kianjiriria kia mweri uyu mweru wa December muthenya umuthe being on a Friday no turathie na mbere na kumuigua makini na gatonye wa Mbugua live on air kuria kwa Kameme show ya arahuka iria muthe Kiengei magikoretwo magika na mundu gwitwo gatonye wa Mbugua for some time now na direct ni agituthuka guku nenda-ini cia ukinyaniria kana hihi ndegenye no orake ihuria iratu ici completely whether this is a permanent position for him kana Kiengei no kweguta egutete for some time na niguo agikorwo akihe someone dear to him mundu tukionaga akiri hakuhe muno nake gwitwo muthe ndegenye na mundu kiri talent enough ya gugikorwo akihuria iratu ici ciake muthe ndegenye hau before ni aragikoretwo akirekereria this statement akiuga ati ni ma ni agugikorwo akiingira ithenya-ini ria Kiengei na ni agugikorwo agika show ino ya kiroko na gatonye wa Mbugua na hau ni hoturonire muthe Kiengei akiingira na guconfirm ati he is the man, the right man for the job na aragikorwo akiuga it's your time to become na ni ukuona uria mashabiki maragikorwo makimuhurira karuhe ni kuga ati ni akoragwo encourage na gakorwo akihe andu chance ya gukorwo magithie na mbere na muturire wao so kiuria kinene kirakorirwo gigikio ni a Kenya na rema iroragira tafarira ino ya rucine guria gwa Kameme FM ni kana hihi Kiengei ni kweguta egutete kabisa kwa show ino kana ni kweguta fio arenda kweguta radio ini na nikio aragikorirwo akihe ndegenye this chance ya gukorwo agitwarithia na mbere show na ndeto iria cieyumiritie ni ati he is mourning ni arakorirwo akirekereria ndeto akiuga ati he has lost someone very close and dear to him almost like a mom akiuga tata wake ni aragikorirwo akihuruka na ni agukorwo akirora kuria Eldoret kuria magukorwo makimuhurukia na kumwira bye ya mwisho makiuga kwa heri koguo akiuga he is in mourning na nikio ndegenye akiingirite ithenya-ini riake akioe that chance niguo onake akione chance ya gukinyitanira na andu a nyumba yake andu a family yake kuhurukia tata wao so at this point it's not permanent for muthe ndegenye ni kuihuria tu araihuria ithenya ria Kiengei agithie na mbere na gucakaya tata wake uria rauga is almost like a mom to him kuona ni mundu kire very dear to him ni mundu agikorirwo agicangira muturire ino wake akiri mwanake munini muno na koguo nikio he's taking time off air, he's taking time off radio, off work niguo agikorwo akinyitanira na andu a family na andu a nyumba yake na mashabiki ni make na muno ni kuigua ria ndegenye aragitwarithia iratu icio cia Kiengei kuona ni aragicanjamura andu muno on air. He's very funny, he's doing a fantastic job na tugathie na mbere na kwendera Kiengei na family yake kuhorera kuiganira na magikorwo makihurukia tata wao for ndegenye it's a good time, it's a good chance tugithie na mbere na kumuthikiriria on air na githie na mbere na gutwegeka tugukinya ndeto icio hau make sure no turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe twaikia video gagukinyira tucamanie in our next one.